Lamajaha ekuliqhamukisa eveni laseMozambique bekasebentela kelenye inkampani endzaweni yasePhumla Mcashi. Emva kokuba ke baphathi bale nkampani bangaboni ngalisolinye baba ke nekucabana kwate kwafika ke esigabeni sekuthi ke kuvalwe emabhuku asebhange ayo ke le nkampani. Kuthiwa ke le nkampani beyikathe ke irenta tona ke tindlu irentela ke lamajaha. Lese kuyinkinga ke nyalo ukuthi lamajaha sekaswele ke indzawo ekufihla yona ke inhloko njengoba kude labangahlala khona kwanyalo lamajaha ahlala khona ke emathendeni kuyo ke lendzawo yasePhumla Mcashi. Lobukeleke lenhlangano yeMozambican Association Mnumzane Domingos Thomo uchaza kabandi. Abakakhona ukusotha out lama salary bese basala bacabana basala bachubeke nenkantolo yabo nakubophana kwabo nalama malungelo abo nguloku khona nyalo la bahlabe enyanza yela abantu bafika kimi big band batokhala lokho sekucala nje mhla ka 5 sona ngakhumbula kahle mhla ka 5 last month bakhala sikhulumisane nabo sisane emaphoyiseni bo big band sisane emaphoyiseni bo Spofanini kuthi lenza ukungayiwa khona Mr Carlos kuthi lenza ingabekwe khona lenza bayalabantu la sibabekele njengokubona nje uze bathole le tende ngoba balele 2 days ngala ngaphandle phansi kwesihlahla sinena sifika la sibakhanza bala sifike kuthande ebusuku la sibakhanza balele ngaphandle la ibelina nekuna litulu isimo sinana sisihlathemisa umtimba vele simatima kakhulu lana nje solo sibabekele le tende sibabekele kuthande le tende kuthi nekudla kuthi nemandi kuthi kukhona nje umuntu otosuka wende njani bende njani kuyakhalisa nje lokukhona ngulesimo lenisibona kulesi balahliwe labantu la kuthi lendzawo kuthi le office singabikele khona sibikele office ya phansi kwaNtulankulu lelibukela lokuhlohlombiso kwabantu ukuthi maybe bona bangakhona ukubona ngoba abantu la bayengiwe labantu la bawungiwe la ukuthi buyanto sebenza sinisinika ukuthi ngathi kusayiboshwa ngani lenkampani ledlala nalabantu kanje asikathi ukuthi ababoshwa ngani labantu labadlala nabantu kanje lamadvodza angemashumi lamabili nakubili 22 sekawonke nginohlahla Twilight endzabeni channel yeMaswati ngina Gary Carlos ePhumla Mcashi.